Ipadiolo parintana funggawai, ay parintana fungalatan. Mega mo pa kajadya, yan na bataw ide, yan na kedo. 5 masigi si dapat bola na furamanan ibang. Tudat-tudat matoy, sante-sante matoy. Sisa ng kesemes ng gota na makar kuracek diwi. Tapalupa sila lona. Ya. Ibrahim alaihissalam adalah orang yang mendahulukan perintah Allah. Bagaimana ujiannya? Disuruh saleh anaknya, disuruh gere anaknya. Mendahulukan perintah Allah ketimbang perintah selain Allah. Yang kedua, pengulutan Nabi Ibrahim, dek nanre nareko elei, nan nia nareko arawini, sangadin na si bawa vitofolena. Mabese vitofole. Bahkan dikatakan, lennan ni tofolewe, lennan ni anrewe, na di ka tofole. Aga na pego Nabi Ibrahim, malalat 2 mil sampai 3 mil. Untuk apa? Lo sappa tofole. Biasa mungkin kayak